Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Uy, sana all. Nagmayat ti isam na. Siguro ni Renzo mananday takachachat mo niya. Iso akas tati ba nagis-isam mo? Si kakit dimot, friend. Itay ka ngamin apalpaliiwan ka. Awan mati sa bali akachachat ko no saan ani Renzo. Sus, talagamot ah. Sapay la kumangarod ta isunti ka forever mo. Sapay lang ko ma, friend. Jak lakit di ka bailan no aramiden namat kanyak tikas iti inaramid tinaudi akayan ayat ko. Aywan ah. Nagrigat ti ag-move on nga ta. Nang runa no maipapan iti ayat. Wan nga ron. Iso ano mabalin, jakon kayat amaulit pa eh. Saanan? Taamok na singput ni Renzo akaayan ayat mo. Into no December 14 kano ti Christmas party ti school. Ha? Kasta ka di? EJ kano asin hat sa spring ti venue. Umay ka? Ay, katwa na. Mapantayo. Sana bale. Tamaminsan laang mo't iti makatawan. Aywan na. Ag-relax tayo mo ture sa paminsan. Aywan gaya. Ni Leia nga umay nga tamat. Apay saan mo akadwa ita? Imo na anagawid, friend. Imay nga ti boyfriend na itay. Mapandan samot agpasyar. Kasta ka di? Saludsodom tuman kan kuana no kayat namot ti umay. Awan na tamo kiti day dyan babae. Ang mga no daman ng date da kini Renzo. Aywon, amomot tanday jay. Prior ni Renzo iti amin abanag. Anya, ada pa panantano next week ko naman eh. Wala ni. Kahit kaman mo't nga ipasyar, dyan nalatak apagpaspasyaran na giti tao, dyan probinsyami. Ay na, agyaman ako na hani. Nakaragrag sakak unay itiday tanga imbagang. Krismasan, iso nga naskan nga ipariknak matken ka na patig ka kanya. Agyaman ako nakmanan. Anya nga rod nga aldaw ti planom nga ipapanta. Inton December 14 ko ma, Lea. 14 ko na? Kat no Christmas party day jay ijay school? Kasta ka di? Ngam no sana mandatory ti akwentansyo. Oray saan ka namapan. Mapantalangan nagpasyari di probinsya. Ha? Masigurado ka magustuhan. Kan maragsakan ka iti panagpasyarta. Ay na, pasensya kan friend. Ngam sa anak ama ka umay inton Christmas party tayo. Ha? Apay? Si kakit di man? Agaten kami kini Florence? Ngam sika? Saan? Kuha. Anya manen akwa daytan. Adda manen ti papanan nyo kini Renzo. Kasta kali? One friend. Kunagtumad. Sana bale, ta saan mat mandatory day jay. Uray da kayo pala ang kini Florence ti mapan. Unay kami ten friend. Talaga napatpatig na Renzo. Ngamda kami agayam mo. Agsak sa kita talagang tinakamigan ka. Anya kalakit din ayan. Naragsaklat tamot ti Christmas party yung oray awanak. Unay ka? Uwan malatan. Kahit mo sa wen, ura ni Renzo, saan mat nga agaten iti Christmas party da, yung school da? Saan, friend? Tanagpadamat nga minti schedule ti acquaintance tayo. Iso nga agpada kami asaan amaki-attend. Kasta ka di? Katala, enjoy your panagpasyar, friendship. Oh, apay akas tatila nga manak ko. Kaslabasad sadot ka. Wan nga rot nanang. Diyak man ang muno apay. Idi pa'y naminsan anadlaw ko day taa. Ha? Nasaysaya at laang numapan ka agpa-check up, anak ko. Ah?
Awan mat nasakit kanyak nanang. Masad sa dutak lang. Kan may sa kasla pa nagriknakit kanayo na ka makaturturog oray ijay school. Ha? Ay, jak manam mo nanang. Awan samot ti klase minton bigat. Ingkag pa-check up, anak ko. Kasano itan, Renzo? Leia, suportaran kayo ti agpalinganak ta. Sunalang, ta sa anak mo ta mabalin na sumardeng iti panagadal ko. Nasurok lang ang makatawan, agturpusak natan. Kat para kata kayo matlang itagpalinganak ta tayo ito nga aramida. Ikarik nga ramidag ti amin. Mangsapulak iti panggita ka pang rami. Tapno lang makatulong akeng ka. Tinulong ta. O sige, mayatak iti day tanging bagam. Siyak pa'y lang tagsardang iti panagadal ko. Ituloy mo ti agadal. Siyak pa'y lang tagtrabaho ita. Ta saan pa'y unay adakkel ti tiyan ko. Ha? Di ka madanagan, takabailakmat. Sigurado ka katiti tayo Talia? Wen Renzo, ay ayatan ka. Kanti agbalin nga anak ta. Iso anas ka niya agsakripisyo ak. Igaid mo ti panagadal mo. No kasta tinagsaritaan nyo iti kaayan-ayat mo. Ikat isua. Nga manak ko, naku na mga agtrabaho ka. Sigurado ka kadi akabailam. Wala na. Kabailakmat. Awan tirong nga pagdanagan nyo. Naskan nga agtrabaho ak. Naskan nga agtinulong kami kini Renzo. Ay, Saan mat amabalin asumardeng iti panagadal na. Kasayang mat nanang. Siyaklat tapay lang ang tagsardeng. Ituloy kong tumanin inton makapagpasngayak. o sige, no day tati ko nam. Napigsaak pa'y mat ang mga iwan iti apo kok no bilang laeng. Agyaman akunay nanang. Gaputaad da kayo lata amang supsuporta kanyak. Nga uray nagbidutak. Awan anyaman na, anak ko. Awan mo ti ibagbagak. Adda aklat ta, anak kasuportakan ka. Why not to continue nga oras masikog ka, friendship? Ha? Sayang at nagsardeng ka. Kaya't kuman friendship. Naskan nga agtrabaho kabayatan akabailakpay. Kansaan pa'y unay adakkel ti tiyan ko. Uy, ampe si katag sakripisyo. Ampe saan ni Renzo? Iso tarumbang ang trabaho para kada kayo itagbaling anak yo. Sayang mat ngamin friend. No iso ti umuna makaturpos kada kami. Iso ti ad-adda makatulong. Aniya? Sana bale. Ta ituloy kong tumat lang ang apaman ang maipas nga iko ti agbalin nga anak mi. Apag ison tumat ang makaturpos ni Renzo. Nala Adakan ka na ito, friend. Di may bakang lakan ka. Think twice, okay? Kunaklaki tinimalukoy ko ni Leia nga ituloy na latati panagadal na. Ngam saan, met? Anya kay nga rod, no iso ti kunhanakan ka. Saan mo mat amabalin apilitan, no iso ti desisyon na. No siyak lang nga maysa, saan ko mga agtalag unay kini Renzo? Nang runa kat saan dapay ang nagkalaysa? Saan aya, Florence? Aywan ngam anya ngay nga rod. Kas itinakunak, saan ta amabalin adiktaran itinaskan nga aramidan na. Tadah mo ti bukod na apanunot. Sa bagay mo't kini Ay, sapay lang ko mga rod, ta saan to ngagbabawi iti desisyon na apanagsardeng na iti panagadal na. Uwan nga rod, friend. Ni Renzo pa lang iti pampanunutan na. Saan kidya ti bagina? Agasam man, agtrab-trabaho itan ka sales lady di ili. Makaurnong lakano, kan masuportaran na ti kayan et na.
Talaga mo't nga ayato na ni Renzo anya. She can sacrifice everything. She can sacrifice everything, but too much love will kill us. Sometimes, you know. Kumusta ti pa nagtrabaho, malak ko? Ayos laang nanang. Makabanog man ngam anos laang. Ala, aginana katamangan tayo inton madamdama. Apag iso asumangpot ni Renzo. Ha? Apay, awan pa si mangpot nanang. Awan pa'y mat. Napanan na ngay nga ta. Kat aging galaang mat iti alas 5 ti klase na. Saan namot nga imbaga kanyak nga adda pagtrabahuan na ita? Amang ano adalahang tinapanan na Malakit din, aginana ka. Kabayatan ti panangururay takan kwa na. O sige nanang. Inakman pa'y nga rod iti silid. I-check ko dagiti deliverak iti orders inton bigat. Ha? Wala nang. Ado nga ti akin kaya't agumatang itilakok a sapatos. Apag iso inton bigat, Sunday, awan trabaho. Iso nga anusak amapan i-deliver. Oh, apaya kasta tilangham. Ada ka di parikot mo. Ha? Ay ko, Leia. Ibagam ngamin tapno amok no anya date na. Yak pa nga nakabayad iti tuition ko. Kat ni, itaalawas tigsam mi. Saan ka no makaipaw iti kapsat ko? Kaputawon pa'y suldo ta. Kasta ka di. Kat adamot ti mabalin mong aramatan. Mano ti masampol mo. 5,000 laang. Sana bale, bayadak mo't lang ang paman ang makapaw iti kapsat ko. Anya kalakit din aya. Bay amon, saan mo mat nga usarin iti awan ka iskan na abanag. Pag tuition mo mat, Agyaman ako na, Leia. awan anyaman na. Unay kan aya. Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ag tinulong ta iti amin abanag. Iso nga igaid mo ti panagadal mo. Agyaman na may kayo. Awan ang yaman na friendship. Kat, kumusta matan ti panagadal yo? Ayos lang, friendship. Maikawa kami laang kinibading. Adwa kami laang ti kanayon nga agkuykuyog. Tainal daw kamot nga awan. Ay, totoo yan. Iso nga imay kami, tamailiw kami matkan ka. Inra nami itan nga imay. Taam mo mi, asaan kan nga agtrab-trabaho. One friend, saan ako nga agtrab-trabaho? Tamanumat lang ang alawas. Ipas ngay kun ti anak mi kini Renzo. Ayun, itapay laeng. Ibaga ko na may saak to aninang. Duha kami kini Florence. Sure! At iti early gift me para itagbalintong anak yo. Ay na, agyaman ako unay-unay. Awan ang yaman na. Anya laki din aya. Nag-contribute kami kini Florence. Tapno magatang mi dayta. Isu ka pa'y asaan mo nagatangin. Thank you talaga. Ada ka matgayaman. Aginana ka, taawiram ti anak na inton madamdama. Tadaramidak. Anyamatan? Kasang sangpat ko ba lang? Ngamadlan ti bagbagam nga ramidak. Ha? Ni, apay makungat ka. Kat kunakmat nga aginana ka pa nga umuna. Una yan, tikas tuyabiyag. Anya nga min ayat aramidam. Ipak ko dagiti orders nga i-deliver ko inton bigat. Awanin ti allowance tayo. Iso apang nga asiman. Makisama ka naman. Una ikan, siyak lang aruden ti agtrab-trabaho para kada tayo. Ngam ti awiram laang ti anak ta, adupay asaom. Anya ngay nga rod karamidam, ag cellphone, kasta ti kayat mo. Maasi ka kumamat kanya ka. At deta, rum-rumwar mo't laang nga ising singir mo ti amin nga aramidam. Saan ko nga ising singir? Ibagbagak laang. Kan may sa,
Saan ko nga ibagaday ta no saan ka kasta maawatang? Dangag ko, dagiti nagsaritaan nyo kinirinso idirabi anak ko. Nan, Ay, jak man amukan kwa na nanang. Jak maawatan ni Renzo ita. Kanjak matan mailimad ang masaksakita na kitar aramidan na. ha, Saan matan ang mailibak ang nagbaliwan ti amin kan kwa na. Saanan akas iti sigon. pagsaritahan nyo dahi taan na imbag anak ko. No siya klamay sa, saan anasaya at tikas jengar aramiden na, nangruna kat ada anak yo. Nanang, Rumbang hag tinulong kayo kumaiti amin abanag Saan laang asikati agkut-kute? dahit ang arod nanang. Ngam na ibagak dahit akan kwa na. Kasta unay nga ungat na kanyak. Diya ko nang munanang. Parikot ko pa yung arod ti kwartang aramatan na ita nga umadanin ti graduation na. Ha? Hay, Leia anak ko. Kasla si kamot tan ti agpapaadal kan kwa na. Awan mat nga minan ti ipawpawit ni manang na. Iso asyak amin nanang. Bareng ado ti malakwak ita alawas. Tapno adaw saran na. Sana bali nanang. Basit laangan nga anos. Makagraduaran. Tapno makatrabaho matan. Oh, si kamot gayam Lia. Nagkapam. Oh, Marlon. Wan siyak nga rod. Napanak di tabangir. Adda napan ko in-deliver alako. Kasta ka ni. Kasla, todo kayod ka ita. Ay nakitwan ata ni umadanin ti graduation nyo. Kat masapol ni Renzo ti kwarta. Iso anas ken atodo kayod at talaga. Bilibak mat kan ka. Ngam ni, kita ang basit Tama nga no, agsakripisyo ka lang para iti taong awan mo ti kasiguraduan na. Ha? Anyat kaya't masawan. Ay, kuha. Paliwam lang nga na imbag ti ama ti anak mo. Anya? Ngamin, amin kami jay school. Kat amo mitar aramidan na. Mas asyanak man kin ka. Ngam, ita lang amin na nagranata. Sikat agsakripisyo para kinkuha na. Tapno makaturpos. Ngam, panag ko na. Sa balit agnumnuman. Anya? Isong agpanunot ka, Lia. Tama nga no ti sobra panagayat mo kan kuha na. Kat isunto ti mangdudugkin ka. Agpudno ka. Kano pa'y aluklukwan na? Ibagam! Leia, saan apod no dayta? Anya, ibagam pa'y lang nga saan apudno. Kat agdadata lang arudan alinuklo naklang itinabayan. Saan lang abulan no di katawan. Agasam man dayta. Pakawanan na kuma. In sakripisyo kami nakabalag. Makaturpos ka lang. Gaputa pang panunutan niya nakta. Ngam awan ti ka amo-amo kita aramidam. Pakawanan na, Leia. Ngam, jak mailibak. Ni Sam, day ayatak. Anya nga ron ti makagapuan nagtalinaad ka pa'y lang dito eh. Noawan mat gayam ti panagayat mo kada kami nga gina. Gapoy ti kwarta kasta ka di. May irusok mo asyak ti nagrigrigat iti amin. Makaturpos ka lang. Sa ita, kasta ti bagam. Ha? Pumanong kan. Leia, Total, umadanin ti graduation mo. Happy graduation, Renzo. Hi,
Dahita, tibagbag idikan ka, friend. Nagsakit na panunutan, friend. Inaramid ko amin nakabailan. Insakripisyo amin ti panawan ko. To earn. Tapno adalang naramatan na iti panagadal na. Nang namnamak, ano makaturpos kat siyak matyagadal. Nang namnamak lang iti awan. Dahita nga ron. Too much love will kill you. Ika nga. Tinalabas sa panagayat. Numaminsan, kat saan ang nasaya at ibungan na. Kaputa itad mo amin nga ayat. Kantalek. Akas laawan ti makitam a red flags. Ngam addagayam. Diyak amuno kasano akmanan amang rugi. No in saving ko lang kumaamin na kwartak. At ako matipagnegosyo kita. Impang ko lang ang itiawan ka sa skandal. Ita, sa balin ti agnumnumar iti nagpanukak. Taday jay asam. Pinagadal mo lang di tawon si Reservina. Nala. Saan na may sa daldaw, friend? Dagiti banug mo ken kuana ket masukatan to. Namnama ang agmultiply. Sapay lang ko ma, friend. It's not bad loving someone. Ngam sa antay ko mga itad ti amin tayo. Mangibati para iti bagi. Tapno saan tayo ang masakitan iti kastaunay no bilang tawan kasiguraduan na. Taamin abanag ket mabalin nga agbaliw iti anyaman nga oras ken panawan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Insurat ni Donabel Anan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panangtarabay.